vrsta. Kaj je tu spet cukra ni, daj, brez veze. Kje je cukar? Jan! Razred! Tu je pa že bolj. Ajde, Vrčan! Spet iskati torbo. Zakaj? Ker si jo vrgu. Če so mi rekli. O čem? O torbi. Čigava torba? Nevesta. Niko. A je preletela od tebe? Ne, spet je. Ja, ti si bil. A nisi bil ti? A je bil še kjer drug? Ja, ki so pa vsi? Kam so pa vsi šli? Evo, gre ona se dolje. Ja, pa evo, bahačka tam je najbolj. Ja, sem res, ajde. Kje je zdaj zvon? A no mislite na valeto? Ja, si res. Kaj ja, napiješ pa Evo, jaz.
Oj, Oj, kje sta vidve treninge? a ja, se res, shit, thanks. Kristina, Etica, trening smo prespale. Bo naslednjič. Čok, Pa ne? Valeto. Evo.